fit any asese ni din and your friend say mechanic that na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Busia for any Addo for no mema obibia akwaba ede ebatuma GHS so Ghana wahala dwumedi ena ebre asosamoson for muniaba ekwesikapa enen so mede ebebesumo ema wonsusu timi ede wadwintwa wofa ensemi hu ebetu eye edwa efiri mra yeto eye aba ebesisi bra me ne wo ekasa yide tese isi wonfa ne hu tosoro to de biara eda enkofo a etwa na ba ne kankan krampo ene ese wo ba abonten sabe meki eye corrections ewo figures our bobo ye no hu say mistakes be abemu enu ntie hu be yan say Ghana for obeye nsakraye ewo ho enu krampo de na chese wa bre Ghana for ekuro mo say we krampo chese oye incompetent nya de say adwuma ye de hye ne sakra wotimi eye ye mfumso enko am na ebiem so wasanso aye baya wasanso aye pasha e de amankrofo ebi ne de keka eye ehu ene se na adapetwa na ekone se de baya ye Ghana for aso wo ma no e de agu ne so mo de nanim etwitwi for na chese akwakwakoye ye papa wo ye former general secretary the Christian Council Reverend Opini Frimpom ye ne ye pa ama ene de waba in her defense aba be correct ye ensimbi osusu se Ghana for enyai se wo mu etwa no adapan esan se ensakaye bebre ene koso ewo abato ne ye hwe se de enkane ne ye to ya basa de bobo no ACFM ene ye 2020 se de nyoma ekoye na yetimu se changes bebre na eko ye eso ne no na match se ye ma mi nyoma ebofa na ni so na se nyoma ankoye amfa ama ye se de se na so ni nyina mu no wo se ye mo na baso pan ewo ni dwumediam wadie no ehu esan se de nipa be ya na waye na ko obi wo ho no krampo anka we enya de se wo betimi aye emu bia krampo ye hwe se ye free ye collation center de ko ye regional ansa na ya ba national ne de keka wansa na obekeka bu mo de ne omo baba besisi ani no na che se enioma no kan kan enya sa na etie enti se aba abedru sam pempeso no dia na e wo se ye mbo na baso se wotimi edi dwuma so sonko a che se all those mistakes e by na so ye de nipa abrabo yi mu ne ye yamfumso abrabo yi mu no che se ekukrahwe ase e wo mu ti se wa ye bibi na mfumso aba so wotimi ba na chi krampo e be correct ye no krampo e che se wo ye wo man no ho akomapa anka obi anka beka se mfumso o min kama no Ghana fo nya de so wo mu behu enya de so wo be ye ne no anu waka na no to na susu wan suro ye Ghana fo ya wo mu be ye no wan dwen ye Ghana fo da pa mo betwa na so wotimi ba abonten krampo etimi sanso ebebe ye ye changes e wo ne kasa ye mu anase ne declaration no emu krampo na eno echese adwuma no wo ho edo wo ho akoma a chese wo ye pepa se obetimi edi eye adwuma na sei na wodene nsem no etu eye edwa osen EC ought to be praised for doing a good job and that I believe the supposed error are due to the new format introduced by the EC. In this year election, the Electoral Commission has made changes in the process it previously used to collate its results. Results now are collated from constituency level then to the regional level before going to the national level, which wasn't like the previous. It is usually within the introduction of new method. There will be some few issues. So I think this shouldn't affect the credibility of the results churned out by the EC. We enen nsema wodi etu edwa no biem na wasanso edi to edwa SM. Once the EC has come out to accept its mistakes and has corrected it, this means that the EC is very up and doing. We enen nsema say wodi etu eye edwa ochemu yes mfunso abana waye mfunso no krampo no eno enche se eno timi ye bebu na abonfia na say the credibility of the results our day abano ye be have eye nsakraya na say ye be have some in tawantawa bi e wo ho say we dey na che say the results ne krampo enye no kra na say there be the fact say timi ba abontin krampo san ebebe ye nsakraye e wo mu e che say ha man ka numbers ni ya na figures no maboni ye no krampo che say wa ye ready no wa ye crowd say adwuma no wo bedi no sonko e de ama wo man Ghana na Ghana for ete ye papa e Reverend Opini Frimpon ne say wo di tu dwa na wo say there be
men kasa sa opinion kasa sa nipa no ya ade enya wo se enka chen se de wo ye na enye although se wo se abasobode se free constituency na ebiem e call regional na e call national no kren sakraye abem na hwan ne ma san sakraye ne ba ye ono ane ne pamfo wo motena se esi nkonwa edwendwen ho no mo de san sakraye ne ba nti woni se sakraye abem wo se wo hu se sakraye no mu no eden na metimi aya emfunso entimi enye den embam enti no de obi a anhye ne se wonye sakraye wo isi ana se abato no hihye no emu na no na ebinom nso eka se de ye papa eka na ne kwanso eno ne wo se yembo na baso wo ne dwuma pa wa ye no ehun so wotimi ba abonten krampom etimi be change figures na bra wo hu se sakraye ana se wanka ne ye no wo bebe ye no kwa eno ekire se wo man no ho edo wo man no ho akoma apa na abusuafo se obi ye de dwuma di ahye ne sam na se wa ye sakraye wo ne dwuma die no emu a dia wo so wo hunu se maye sakraye enko ade challenges bebre ebe den ebeba nti ekwan ben so na mefa so aye anase na se waye sakraye na se waye de bebe bia no na chese wafa no esa ana enu nti de ye papa eken se ye mbo na baso no all those abaso body ne de ye de be man say we the first time we have election awotimi the results ever out now so does it mean say changes now we na wonim se nsunsanso anase sakraye bi ebetimi abamu enu nti obehwe se obeye ne nyoma anam abusuafo de papa eken woni ne ya adwen anase still na said the Ghana for super easy na wo musu se dwumadie no wontimi endi enkosi na wie nti yensesa no no kwanso a o wadi ntrawo pa ensemi ho ebra o tuma GH comment section like videos na share all the social media platform so that's the name yebesane share makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye bone pa na kase yepe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura